Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. General Posiyeri Hakizimana w'igisirikare cy'u Burundi yahunze. Ndasubiramwo. General Posiyeri Hakizimana Batazira Mingi warurongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo yahunze urugamba. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko yamaze kugera mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Ni nyuma yaho M23 imucanyeho umuriro ikamwirukana mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu munsi mu gatondo kwigenekerezo rya 9 uku kwezi kwa gatatu nibwo General Posiyeri Hakizimana w'igisirikare cy'u Burundi yavuye mu mujyi wa Uvira maze ahungira muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Inyeshyamba za M23 kandi zatumye abasirikare ibihumbi n'ibihumbi b'igihugu cy'u Burundi bava mu gace ka Uvira maze nabo berekeza muri Tanganyika. Ni nyuma y'amategeko yari yatanzwe na General Neva arongoye igihugu cy'u Burundi avuga yuko nta musirikare n'umwe wemerewe guhunga agaruka mu Burundi. Ibingibi rero byatumye benshi mu basirikare b'u Burundi bagwa ku rubuga rw'imirwano ku buryo abarenga 430 bapfuye. Abandi benshi cyane rero bajyanye na General Mingi maze bahungira mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Iyi nkuru rero turaza kuyigaruka ko idonido muri aya makuru yacu, turabire hamwe uko byagenze kugira ngo General amagura yabangira ingata maze ahungire muri Tanganyika. Uyu General kandi ndabibutsa ko yari yavuze yuko byanga bikunda agomba kwegukana intsinzi mu mujyi wa Uvira. Ntago byamukundiye rero M23 yamwirukankanye. Turaza kubigaruka ko idonido. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko ibintu byabaye bibi cyane hagati ya Kisekedi na General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Nyuma y'ubucuti bukomeye cyane bari bafitanye bagamije kurimbura ubwoko bw'abatutsi mu buseruko bwa Kongo, ubungubu amakuru dufite aremeza yuko zabyaye amahari. Ibintu byahindutse. General Neva arimo gushaka kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ni nyuma yaho inyeshyamba za M23 zugarije cyane imipaka y'igihugu cy'u Burundi. Inyeshyamba za M23 ziri neza mu marembo y'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko Ndayishimiye arimo kugirana ibiganiro na zino nyeshyamba kugira ngo zitazamutera cyangwa zigafasha Red Tabara. Nawe rero ngo arimo kuzemerera ko agiye kuvana abasirikare biwe muri Kongo. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Goma, bagafata Bukavu, bagafata Kamanyora ndetse bagafata umujyi wa Uvira. Igihugu cy'u Burundi kiri mu byago bikomeye cyane. General Neva arabibona ko inyeshyamba yari yagiye kurwanya muri Kongo zamaze kugera ku marembo y'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akemeza ko izi nyeshyamba za M23 zacakiye benshi mu basirikare bakuru b'igihugu cy'u Burundi, barimo abakoloneli 3 bafatiwe mu bice by'imirwano ndetse n'umusirikare afite ipeta rya generali wafatiwe mu mujyi wa Goma akaba yinyegeje muri MONUSCO. Biravugwa rero ko intumwa za General Evariste Ndayishimiye kuri iki cyumweru zagiye mu mujyi wa Goma kuganira n'abarwanyi ba General Makenga kugira ngo bagire ibyo bumvikana maze M23 irekure abasirikare b'u Burundi. M23 kandi yemerere Ndayishimiye ko itazigera imutera cyangwa igafasha Red Tabara mu kuvanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ibingibi byose rero ngo General Neva nawe agomba kubigurana igiciro gikomeye.
agomba kwemera kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo kandi akemerera M23 ko igisirikare cya FARDC kitazongera gukoresha ubutaka bw'u Burundi, cyaba ikibuga cy'indege cyangwa se ubutaka mu kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 muri Kongo. Ibingibi nibyo biganiro birimo guhuza ubutegetsi bwa Gitega n'abarwanyi ba General Makenga. Ni ibintu rero birimo gushavuza cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi, kuko Tshisekedi yari yizeye ko General Neva ari umufatanyacyaha ukomeye, nako wewe amwita umufatanyabikorwa ukomeye. Nyuma yo kurya amamiliyoni menshi cyane y'amadolari y'amanyamerika ya Perezida Tshisekedi, General Neva arimo gutegura umugambi wo kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ndetse muri iyi minsi General Neva yari arimo kurebana nabi na Tshisekedi, kubera ko Tshisekedi amaze iminsi amutonganya cyane, amubwira ko abarundi batageze ku ntego zabo mu buseruko bwa Kongo. Tshisekedi amaze iminsi yitotomba avuga yuko yatanze za miliyoni z'amadolari akaziha abasirikare b'u Burundi. Gusa nababwiye ko izi miliyoni z'amadolari zagiye mu mifuka ya General Neva ndetse na General Prime Niyongabo. Tshisekedi rero akavuga ko za miliyoni nyinshi yatanze ntacyo abarundi bagezeho, kuko ibice byose bagombaga kurinda byigaruriwe n'abarwanyi ba General Makenga. Abarundi ntabwo babashije gucungera umujyi wa Goma, ntabwo babashije gucungera agace ka Sake. Aha hose M23 yarahigaruriye. Abarundi kandi ntabwo babashije gucungera agace ka Minova, bakavuyemo birukanka. Abarundi ntabwo babashije gucungera ikibuga cy'indege cya Kavumu, barirukanse baragita. Abarundi nta nubwo babashije gucungera umujyi wa Bukavu, barawutaye barirukanka. Abarundi ntabwo babashije kugumana umupaka wa Kamanyora ndetse na Uvira, hano hose abarundi baratsinzwe. Tshisekedi rero akavuga yuko amafaranga yiwe arimo kuribwa n'imbwa zidashobora kumurwanira. Amakuru yizewe twamenye nuko kuri iki cyumweru ku igenekerezo rya 9 intumwa z'ubutegetsi bwa Gitega zageze mu mujyi wa Goma kuganira n'abarwanyi ba M23 kugira ngo bumvikane ku ngingo zitandukanye nagiye mbabwira. M23 irasabwa kurekura abasirikare b'u Burundi. M23 irasabwa kwizeza ubutegetsi bwa Gitega ko itazigera igaba ibitero mu Burundi. M23 kandi ikizeza General Ndayishimiye ko itazigera na rimwe ifasha inyeshyamba za Red Tabara zivuga yuko zizavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ibyo nibyo bintu bitatu ubutegetsi bwa Gitega burimo gusaba inyeshyamba za M23. M23 nayo irasaba ubutegetsi bwa Gitega ibintu bibiri byonyine. Ni ibintu bikomeye cyane. Icya mbere nuko ubutegetsi bw'u Burundi bugomba kuvana abasirikare babwo bose ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu. Nta musirikare n'umwe w'u Burundi agomba gusigara muri Kongo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko abasirikare b'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega bagomba gucana imikoranire na FARDC. Ntabwo bagomba gufasha igisirikare cya Kongo kugaba ibitero kuri M23 bakoresheje ikibuga cy'indege cya Bujumbura, cyangwa bashinze ibitwaro birasa mu ntera ndende bakabishinga mu Burundi bakarasa muri Kongo. Ibyo ngibyo nibyo M23 irimo gusaba ubutegetsi bwa Gitega. Amasoko yacu akemeza neza ko Ndayishimiye agiye kubyemera ndetse ko yamaze gutegura umugambi wo kuvana abasirikare biwe muri Kongo. Ndetse amakuru akavuga yuko indege za FARDC ziri Bujumbura zishobora kuhavanwa zigasubira muri Kongo. Kuva intambara yo muri Kongo yatangira, ubutegetsi bw'u Burundi bwafashije Tshisekedi. Abasirikare barenga 19,000 b'u Burundi bagiye muri Kongo. Tshisekedi yatanze za miliyoni nyinshi z'amadolari y'amanyamerika ayaha General Neva na General Prime Niyongabo. Tshisekedi yabonaga yuko abarundi bazamufasha kurwanya inyeshyamba za M23. Gusa kugeza ubu ngubu ngo umusaruro warabuze, ntacyo abarundi bamugejejeho ndetse nta n'urugamba na rumwe bigeze batsinda.
Tshisekedi nawe muri iyi minsi yari arimo kugira umujinya mwinshi, ndetse bivugwa yuko za miliyoni nyinshi ziwe yatanze ngo zirimo kumukorogoshora mu bwonko, akavuga yuko General Neva yaziririye ubusa. Ubu ngubu noneho General Neva nawe yaba agiye gushinguka muri iyi ntambara. Ni ibintu rero bivugwa yuko bizateza amakimbirane hagati ya Tshisekedi na General Evariste Ndayishimiye. Buri wese arimo gusama amagara yiwe. General Neva arabibona yuko akomeje kwendereza M23 ibintu bishobora kumubana bibi cyane ku mupaka wa Kamanyora ndetse na Uvira, dore yuko izi nyeshyamba zamaze kugera neza mu marembo y'u Burundi. Nizo zirimo kugenzura imipaka ya Kongo ihuza Kongo n'u Burundi. Ibingibi rero bisiguye ko General Neva agomba kwitonda ndetse akumvikana na zino nyeshyamba kugira ngo zitazamushozaho intambara cyangwa se zigatanga inzira kuri Red Tabara ikinjira mu Burundi. General Neva arabibona neza ko kumvikana na M23 ntibongere gushotorana, ntiyongere kubarasaho, ari byo byatanga umutekano ku butegetsi bwiwe bwa CNDD FDD. General Neva rero agiye guhitamo hagati y'ibintu bibiri: ni ugukorana na M23 akemera ko atazongera kuyishotora. General Neva rero yamaze gushyira ku munzani, abona neza ko agomba kuvana abasirikare biwe muri Kongo, agacungera neza umutekano w'u Burundi, aho kugira ngo ajye kurwana intambara adashobora gutsinda muri Kongo. Nshuti banywanyi bacu, mwebwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, reka tugaruke ku nkuru yacu nyamukuru. Inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa mu Burundi ndetse no muri Kongo nuko General Posiyeri Hakizimana Batazira Mingi wari urongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo yamaze guhunga. Yahungiye mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 9, General Posiyeri Hakizimana yafashe abasirikare biwe barirukanka bava mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe inyeshyamba za M23 zari zibamereye nabi. Hari imodoka idatoborwa n'amasase yagaragaye irimo kuva muri Uvira. Biravugwa yuko ariyo General Mingi yagendeyemo. Nyinshi mu ntwaro z'abasirikare b'u Burundi bazitaye mu mujyi wa Uvira. General Mingi yamaze gutoroka imirwano, ndetse amakuru yizewe aremeza yuko yageze mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Abasirikare benshi cyane b'u Burundi nabo bamaze kugera mu mujyi wa Karemi. Ni ibyago bikomeye cyane ndetse ni n'ikimwaro ku basirikare b'u Burundi, aho bagiye barwanira hose bagiye birukanka. Intare za Sarambwe zagiye zibakimbiza bakirukanka, ndetse benshi bagiye bagwa ku rubuga rw'imirwano. Dore nk'ubu ngubu amakuru dufite aremeza yuko abasirikare barenga 430 aribo baguye muri iyi mirwano yabereye muri Uvira. General Posiyeri Hakizimana Batazira Mingi niwe wari urongoye imirwano, niwe wari urongoye abasirikare b'u Burundi bose bari muri Kongo. Uyu mujenerali arazwi cyane ndetse yagiye yigamba yuko agiye gushwanyaguza M23, gusa burya ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. Amakuru aravuga yuko General Mingi yavuye hariya muri Uvira arimo kwirukanka, arimo gukiza amagara yiwe kugira ngo inyeshyamba za General Makenga zitamufata amatekwa. Ni nyuma yaho M23 yari imaze gufata amatekwa Liyetona Koloneli Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi. Uyu nguyu we rwose bamufatiye mu mujyi wa Uvira. Liyetona Koloneli Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi, M23 yamucakiye kandi iramufite. Bamuvanye mu mazu aho yari arimo kwinyegeza nyuma yaho intare za Sarambwe zari zimaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ni ibyago bikomeye cyane rero ku gisirikare cy'u Burundi. Abana b'u Burundi barimo kugwa muri Kongo. Abasirikare bakomeye barimo gufatwa amatekwa, abandi bakavanamo akabo karenge maze bakazinga umurizo hagati y'amaguru bakirukanka. Intare za Sarambwe aho bukera zirabamarira ku icumu. Nyuma yo kubona yuko urugamba rurimo kunanirana kandi ko abasirikare b'u Burundi barimo gutsindwa, ndetse General Posiyeri Hakizimana akaba nawe yahunze, ubutegetsi bwa Gitega niyo mpamvu burimo gutegura umugambi ukomeye wo kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo.
ndetse Generali Ndayishimiye arimo kumvikana bikomeye na bwana Koloneli Nanga urongoye AFC ngo bumvikane uburyo bw'imikoranire kugira ngo abarundi bose bave muri Kongo ndetse M23 nayo irekure abasirikare b'u Burundi. Nta kundi byagenda rwose, Generali Neva agomba kuvana abasirikare biwe muri Kongo kuko intare za Sarambwe zibamereye nabi. Kuva Generali Neva yakohereza abarundi muri Kongo, amakuru dufite nuko abarenga 900 baguye ku rubuga rw'imirwano, abarenga 1300 barakomeretse mu buryo bukomeye, abandi bagera ku 300 nabo bafashwe matekwa. Ni amakuru mabi cyane mu gisirikare cy'u Burundi ndetse byateje ibombora rikomeye cyane mu bajenerali b'u Burundi. Muri aya makuru yacu turababwira ko inyeshyamba za M23 zimaze kwigarurira agace ka Nyabyondo werekeza muri teritwari ya Warikare. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye kuri iki cyumweru. Agace ka Nyabyondo abarwanyi ba M23 bamaze kukigarurira. Habaye ukurasana gukomeye aho abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo bari barimo kubuza M23 gusatira kariya gace. Mbere yuko dukomeza aya makuru yacu, ndagira ngo mubanze mwumve iri jambo rikomeye ryatangajwe na General James Kabarebe. Ryumve neza cyane witonze. Ibihugu mwarabyumvise byafatiye u Rwanda ibihano, hari iby'Abanyamerika bafashe, hari iby'Abongereza bafashe, hari Abadage bagiyemo n'Abanyakanada. Abo bose ni inyungu zabo muri Kongo, nta kindi. Kongo icyo bayibonamo ni amabuye y'agaciro. Nk'Abanyakanada bo ibyejo bakoze ngo ni ibihano, nta kindi kibibatera. Hariya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ni hirya ya Masisi. Warikare bafite mine ya cassiterite ya mbere, niyo nini ya mbere ku isi hose, yitwa Alpha Mines. Alpha Mines rero kuba bazifite ari iz'Abanyakanada, kuba batanga ibihano ku Rwanda, murumva ko nta gitangaza kirimo. Uyu mumaze kumva ni General James Kabarebe wo mu gihugu cy'u Rwanda. Yavugaga ku bihano igihugu cya Canada cyari kimaze gufatira igihugu cy'u Rwanda. General James Kabarebe yavugaga yuko Canada ifite ibirombe bikomeye cyane muri Kongo. Hari ibirombe bikomeye biri muri teritwari ya Warikare byitwa Alpha Mines. Abarwanyi ba M23 rero barimo gusatira bino birombe byo muri Warikare. Nicyo nashakaga kubabwira. Ndabamenyesha ko abarwanyi ba M23 barimo gusatira ibirombe bikomeye cyane muri teritwari ya Warikare. Nkuko General James Kabarebe yasobanuye neza ko ibi birombe bya Alpha Mines ari byo birombe bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibirombe biri muri teritwari ya Warikare, ni ibirombe by'Abanyakanada. General James Kabarebe yavugaga yuko Canada ifite inyungu nyinshi cyane muri Kongo, ndetse ngo ni nayo mpamvu Canada yateye hejuru igashega maze igafatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Ngo yabonaga neza ko inyungu zayo muri Kongo zigiye kubangamirwa kuko abarwanyi ba General Makenga bari barimo gusatira kariya gace. Ibyo General James Kabarebe yavuze rero nibyo bimaze kubaho rwose. Uyu munsi ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa 3, abarwanyi ba General Makenga bari ku muvuduko, ndetse biravugwa yuko barimo gusatira neza ibi birombe bya Alpha Mines byo muri teritwari ya Warikare. Ni umujinya ndetse n'uburakari bikomeye cyane ku gihugu cya Canada. Igihugu cya Canada cyavanaga amabuye y'agaciro muri Kongo, ndetse bivugwa yuko ari amamiliyoni menshi cyane y'amadolari y'Amanyamerika bavana muri bino birombe byo muri Warikare. Ibintu rero bimaze guhindura isura. Nyuma yaho abarwanyi ba General Makenga bigaruriye agace ka Nyabyondo kari ku nkengero za teritwari ya Masisi werekeza muri Warikare. Ubungubu abasirikare ba Kongo ndetse n'abari barinze ibirombe bya Alpha Mines batangiye kugira ubwoba. Amakuru yose aremeza yuko M23 nayo rwose ariho irimo kwerekeza, kandi ko igiye gucakira ibi birombe bikomeye cyane muri Warikare.
Kuri iki cyumweru mu masaha ya gatondo kuri rigenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu nibwo imirwano ikomeye cyane yubuye muri kariya gace ka Nyabyondo. Ni imirwano yacyamiranyije abarwanyi ba General Makenga n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo. Amakuru atugeraho aravuga yuko abasirikare barenga 75 ba FARDC baguye ku rubuga rw'imirwano. Imbunda bari barimo gukoresha abarwanyi ba General Makenga bazigaruriye, ndetse biravugwa yuko bataye ibikoresho byabo byose bya gisirikare muri kariya gace. Kariya gace rero ni inzira nziza kandi yerekeza muri Warikare. Abarwanyi ba General Makenga bagiye kwerekeza mu bice byose bya Warikare, ariko FARDC n'ubutegetsi bwa Kongo barimo kudagadwa. Ndetse ubutegetsi bwa Canada nabwo burabona neza ko inyungu zabwo zirimo kubangamirwa cyane muri Kongo. Teritwari ya Warikare niyo teritwari nini cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Hariyo ibirombe bikomeye cyane by'amabuye y'agaciro, ariko ibirombe bizwi cyane n'ibi birombe bya Alpha Mines by'Abanyakanada. Ubungubu rero ibihugu by'Uburayi, Canada, Amerika bose barimo kubona yuko inyungu zabo zirimo kubangamirwa. M23 irimo irakora ku mbehe yayo. Ibingibi rero ngo birimo kurushaho kurakaza Abanyaburayi, ngo ndetse bashobora gufata ibindi bihano bikomeye cyane kuri zino nyeshyamba, ndetse no ku gihugu cy'u Rwanda bashinja ko aricyo gifasha zino nyeshyamba za M23. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye muri Warikare aremeza neza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjira muri Warikare. Hagaragaye imirongo miremire cyane y'abarwanyi ba M23 bikwije bafite intwaro zikomeye. Igisirikare cya Kongo cyamaze kuyabangira ingata. Abazarendo nabo bavanyemo akabo karenge. Ndababwiza ukuri ko mu masaha make cyane ari imbere inkuru zishobora guhinduka mu kumva ko M23 yamaze kwigarurira ibirombe bya Alpha Mines by'Abanyakanada. Iyi ngiyi rero ngo ni inkuru mbi cyane ku gihugu cya Canada cyamaze no gufatira u Rwanda ibihano kirushinja ko rufasha M23. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko inyeshyamba za M23 zirimo kwerekeza mu ntara ya Tanganyika. Ndasubiramwo, inyeshyamba za M23 zirimo kwerekeza mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko uyu munsi ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu abarwanyi ba General Makenga bagaragaye mu mihanda yerekeza muri Tanganyika. Amakuru kandi akemeza ko abandi barwanyi bagaragaye mu misozi miremire yo muri kariya gace barimo kwambuka ibibaya ndetse n'imisozi berekeza muri Tanganyika. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko gifite amakuru yizewe yemeza yuko intare za Sarambwe zigiye kwigarurira agace ka Tanganyika. Agace ka Tanganyika kari ku ruzi rwa Tanganyika, ndetse hari umujyi ukomeye cyane witwa Karemi. Ni naho abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC bavuye muri Kivu y'Amajyepfo berekeje barimo guhunga imirwano. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga ko Abarundi, FARDC ndetse n'abazarendo berekeje muri Tanganyika, ngo baba barahungiye ubwayi mu Kigunda. M23 igiye kubasangayo ndetse bagiye gukocoranira muri Tanganyika. Amakuru aremeza yuko abarwanyi ba General Makenga bagaragaye mu nzira zerekeza muri Tanganyika, ndetse amasoko yacu mu gisirikare cya Kongo akemeza neza ko intare za Sarambwe zirimo gusatira intara ya Tanganyika. Kuri iki cyumweru igenekerezo rya 9 ibimenyesha makuru byo muri Kongo byatanze impuruza. Biravuga yuko abarwanyi benshi ba M23 barimo kuva mu bice bimwe bimwe byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ngo barimo gushyira imbaraga nyinshi mu cyerekezo cyo muri Tanganyika, aho bashaka gufata umujyi wa Karemi ndetse na Tanganyika. Ngo bano barwanyi barashaka gufata ibirombe bikomeye cyane by'amabuye y'agaciro muri kariya gace, ndetse ngo barashaka gufungura imihanda yo ku kiyaga cya Tanganyika. Ngo bigaruriye agace ka Tanganyika byaba bisiguye byinshi cyane mu bucuruzi, ndetse ngo baba barimo kugenzura ibice bikomeye.
igisirikare cya Kongo nacyo cyatangiye kumobiriza abazarendo ndetse n'abasirikare bari muri Tanganyika barimo kubwirwa yuko bagomba kurwana umuhenerezo, ngo ntabwo bagomba kwemera ko M23 yigarurira intara ya Tanganyika. Abihwezi vya politike bakavuga ko ibingibi byose ariko byagiye bigenda mu mujyi wa Goma, muri Bukavu, za Kamanyora ndetse n'ahandi. Ngo ntabwo rero FARDC izita kuri songoye, ahubwo ngo M23 nigera muri Tanganyika abasirikare ba Kongo bazavanamo akabo karenge birukanke. Tanganyika rero iri mu maso y'abarwanyi ba General Makenga. Intara ya Tanganyika, intara ya Chopo ndetse na Maniema, izi ntara ngo nazo rwose M23 irazishaka. M23 irashaka kwigarurira intara ya Chopo, bakigarurira intara ya Maniema ndetse na Tanganyika. Hari amakuru avuga yuko aba barwanyi bashobora kuzahita batangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Mu yandi makuru arimo kuvugwa nuko inyeshyamba za M23 zabecyuje amakuru yavugaga yuko zavuye mu gace ka Kamanyora. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira abarwanyi ba M23 yavuze yuko ayo makuru ari ikinyoma. Uyu munsi ku cyumweru amakuru yiriwe arimo gutangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi yavugaga yuko abarwanyi ba General Makenga bamaze kuva mu gace ka Kamanyora. Hari za video zagaragaye abanyagihugu bavuga yuko bari muri Kamanyora, bavuga yuko M23 yamaze kuva muri kariya gace. Bwana Lawrence Kanyuka amaze kubibecyuza, aravuga yuko M23 irimo kugenzura Kamanyora ndetse ko ibindi bice byose nabyo barimo kubigenzura. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yaburiye FARDC n'abazarendo ko nibagerageza kwataka M23 mu bice ibyo ari byo byose ngo baraza kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare ba Kongo n'ibimenyesha makuru byo muri Kongo bari batangiye kwandika ko agace ka Kamanyora M23 yakavuyemo, ariko intare za Sarambwe ziravuga ko zihari kandi zirimo gucungera neza aka gace. Ibintu rero birimo kugenda bihinduka. Hari amakuru avuga yuko M23 irimo kugabanya abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, bakaba barimo kwerekeza mu ntara ya Tanganyika. Niko ibimenyesha makuru byo muri Kongo birimo kwandika. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko abasirikare b'u Burundi bakomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare b'u Burundi barenga 120 bafashwe matekwa mu gace ka Uvira. Bano basirikare bafashwe barimo Lieutenant Colonel Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi. Lieutenant Colonel Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi yafashwe matekwa n'abarwanyi ba M23. Ndasubiramwo, Lieutenant Colonel Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi, abarwanyi ba M23 bamufashe matekwa mu mujyi wa Uvira. Ni mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 9 nyuma y'imirwano ikomeye cyane yasize inyeshyamba za M23 zirimo kugenzura umujyi wa Uvira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko abasirikare barenga 120 b'igihugu cy'u Burundi nabo bacakiwe n'inyeshyamba za M23 muri kariya gace ka Uvira. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko Lieutenant Colonel Nkurikiye yamaze gufatwa n'abarwanyi ba M23 ndetse ubutegetsi bwa Gitega ngo bwaba bwatangije ibiganiro hagati yabwo n'inyeshyamba za M23 hagamijwe kuraba ingene abasirikare b'u Burundi barekurwa. Amakuru twamenye nuko mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 9 intumwa za Perezida General Neva zagiye mu mujyi wa Goma kuganira n'abarwanyi ba M23. Biravugwa yuko General Evariste Ndayishimiye yaba yatangiye gushyira umupira hasi, yaba rwose yemeye kuganira na zino nyeshyamba ndetse akazemerera yuko agiye kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo.
ibingibi ngo General Neva arimo kubikora kugira ngo yumvikane na zino nyeshyamba nazo zimwemerera yuko zitazigera zitera igihugu cy'u Burundi cyangwa ngo zifashe inyeshyamba za Red Tabara zishaka kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutakambira M23 kugira ngo irekure abasirikare b'u Burundi yafashe matekwa. Harimo umusirikare afite ipeta rya generali ari mu mujyi wa Goma yenyegeje mu kigo cya MONUSCO. Hari n'abandi bakoloneli bagera kuri 3 M23 yacakiye. Barimo rero uyu koloneli Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi nawe yafashwe muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9 mu mujyi wa Uvira. Ni nyuma y'imirwano yari ikomeye cyane yasize abasirikare b'u Burundi barenga 430 baguye ku rubuga rw'imirwano muri Uvira, abandi benshi barenga 120 bagafatwa amatekwa. Abasirikare benshi b'u Burundi kandi bahungiye mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko mu gatondo k'irigenekerezo rya 9 aribwo inyeshyamba za M23 zafashe matekwa Liyetona Koloneli Nkurikiye n'abandi basirikare barenga 120 bafatiwe mu mazu yo mu mujyi wa Uvira. Liyetona Koloneli Nkurikiye inyeshyamba za M23 zamuturumbuye mu nzu aho yari yinyegeje, ndetse amakuru aravuga yuko abandi basirikare nabo barimo kugenda bacakirwa irya nino mu mazu aho binyegeje. Ubwo M23 yinjiraga muri Uvira, bamwe mu Barundi bahunze berekeza mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika, ariko amakuru aravuga yuko abandi bakinyegeje irya nino mu mazu. Ni naho rero bacakiriye Liyetona Koloneli Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi. Uyu ni umusirikare akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, yararongoye imwe muri za batayo z'abasirikare b'u Burundi bagiye kurwanira muri Kongo. Liyetona Koloneli Nkurikiye arazwi cyane, ndetse bivugwa yuko ari somambike wa General Evariste Ndayishimiye. Uyu nguyu rero yararongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo, nawe yamaze gufatwa amatekwa. Biravugwa ko M23 irimo guhiga n'abandi basirikare bakomeye bivugwa ko binyegeje muri uyu mujyi wa Uvira. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega bwatangije ibiganiro n'abarwanyi ba M23 bigamije kumvikana ku kungene bagiye guturana. Nyuma y'aho ubutegetsi bwa Gitega butsinzwe urugamba mu mujyi wa Uvira, biravugwa neza ko General Ndayishimiye arimo gusaba ibiganiro n'inyeshyamba za General Makenga. Intumwa 3 za General Neva zamaze kugera mu mujyi wa Goma. Hari amakuru yizewe yemeza ko General Ndayishimiye agiye kuvana abasirikare biwe mu gihugu cya Kongo. Ndasubiramwo, General Evariste Ndayishimiye yaba yemereye abarwanyi ba M23 ko agiye kuvana abasirikare biwe muri Kongo. Ni nyuma y'aho benshi bafashwe matekwa, ndetse abarimo gupfa bakaba barimo kwiyongera, ndetse inyeshyamba za M23 zikaba zageze neza ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ibyo Ndayishimiye yangaga nibyo bimushikiye. Yangaga yuko intare za Sarambwe zigera ku mupaka wa Kongo n'u Burundi, none umupaka wa Kamanyora, umupaka wa Uvira ndetse n'ibindi bice byose bya Kongo bihuza imbibi za Kongo n'u Burundi birimo kugenzurwa n'intare za Sarambwe. Nta yandi mahitamo rero General Neva afite usibye kuganira na zino nyeshyamba bakemeranwa uburyo bagiye guturana batarebana yingwe. Isoko yacu ikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi iravuga yuko General Neva yiteguye kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo, ngo nibwo buryo bwonyine yakwizera ko umutekano w'u Burundi utazahungabanywa n'abarwanyi ba General Makenga. M23 mu minsi ishize yari yatanze gasopo ku gisirikare cy'u Burundi ivuga yuko nibakomeza ibikorwa byabo byo kurasa muri Kongo bakoresheje indege z'intambara z'abarundi ndetse n'iza FARDC, M23 itazabyihanganira. Amakuru rero akemeza yuko ubutegetsi bwa Gitega burimo kubona neza ko nta nsinzi n'imwe bashobora kuvana muri Kongo.
General Neva ngo yaba yemeye rwose kuvana abasirikare muri Kongo ndetse akemerera M23 ko igihugu cy'u Burundi kitazongera gukoreshwa mu kuyigabaho ibitero. Gusa amwe mu masoko yacu akavuga yuko General Neva yaba arimo kubeshya M23 agamije kubohoza abasirikare biwe bakomeye bafatiwe ku rugamba. Mu mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ndetse no mu gatondo k'irigenekerezo rya 9, abasirikare b'u Burundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Hari za video ziteye ubwoba zirimo kwerekana ibiziga by'abasirikare b'u Burundi hariya mu gace ka Uvira. Hari za video zirimo kwerekana abasirikare b'u Burundi bacitse amaguru. Hari video zirimo kwerekana abarundi bakomeretse mu buryo bukomeye. Hari na za video zirimo kwerekana abarundi barimo kwirukanka bataye intwaro zabo barimo kwerekeza mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Ibi byose rero birimo gutera ubwoba abenegihugu b'u Burundi, bagakomeza gushyira igitutu kuri Perezida General Neva bamubwira yuko akwiye gucyura abasirikare b'u Burundi, ko abana b'u Burundi barimo kugwa muri Kongo kandi nta nyungu n'imwe abenegihugu b'u Burundi barimo kuronka muri iyi ntambara. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko muri kano kanya turiko turavugana Liyetona Koloneli Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi yafatiwe mu mujyi wa Uvira. Inyeshyamba za M23 ziramufite, yahindutse imfungwa y'intambara. Amakuru dufite aremeza neza ko abandi basirikare barenga 120 nabo bamaze gucakirwa amatekwa. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gukora ibishoboka byose ngo burebe ko bwacyura abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo. Gusa inyeshyamba za M23 nazo ngo zirimo gusaba ibintu bikomeye, nuko Burundi bwivana muri iyi ntambara burundu, bukavana abasirikare babwo muri Kongo ndetse bukareka gukomeza gufatanya na FARDC barasa ku nyeshyamba za M23. Ni ibintu rero ngo bigoye cyane ubutegetsi bwa General Neva. Amwe mu masoko yacu akavuga yuko General Neva yaba arimo kubeshya M23 agira ngo abasirikare biwe barekurwe, maze ahubwo afatanye na FARDC kugaba ibitero bikomeye. General Neva yariye za miliyoni nyinshi z'amadolari yahawe n'ubutegetsi bwa Kongo, ngo byagorana rero ko yivana muri iyi ntambara maze agatererana Kisekedi umaze iminsi amuha za miliyoni z'amadolari. Ngewe bankiriyeho miliyoni 4. mukomere mwihangane baturage, harya ngo wowe bagushyiriyeho miliyoni zingahe? Ngewe bankiriyeho miliyoni 5. miliyoni 5, miliyoni 4. Uzi ko hari bashaka kuduta muri yombi. Abarwanyi ba M23 bishongoye ku butegetsi bwa Kongo bwasohoye mandadare zo kubafata ndetse bukabashyiriraho imiliyoni 5 z'amadolari y'Abanyamerika. Abayobozi ba M23 bagaragaye mu mujyi wa Goma barimo gutembera, barimo gukwena cyane ubutegetsi bwa Kisekedi. Bwana Bertrand Bisimwa, Bwana Koloneli Nanga ndetse na Deriyo Kimburungu bagaragaye mu mujyi wa Goma barimo gutembera. Bagaragaye bavuga yuko bashyiriweho miliyoni 5 z'amadolari y'Abanyamerika, ndetse bavugaga yuko ubutegetsi bwa Kongo niba koko bubashaka bukwiye kubasanga muri Goma ndetse na Bukavu. Iyi nkuru rero turaza kuyigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko inyeshyamba za FCR zamaze kwihuza n'abarwanyi ba M23. Inyeshyamba za FCR zikorera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zasohoye itangazo zivuga yuko ziyunze ku barwanyi ba M23. M23 ibonye ubundi mutwe w'inyeshyamba wo kuyiyungaho. Abarwanyi ba FCR bavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo bwananiwe kugarura ituze n'umutekano mu buseruko bwa Kongo.
abarwanyi ba FCR bavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo bukorana na FDLR. Bavuze yuko abantu barimo kwicwa mu bice bya Ituri ndetse no mu bice bya teritwari ya Rubero. Bagaragaje ingingo nyinshi cyane bashingiraho bavuga yuko bagiye gufasha M23 kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Izi nyeshyamba za FCR ziravuga yuko zitangije urugamba aho zigiye kwisunga General Makenga maze ngo bagakinagiza ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko abarwanyi ba General Makenga barimo kubyina intsinzi muri kariya gace. Abarundi birukanse bahunze. Hari amakuru avuga yuko ibiziga by'abarundi birimo gutoragurwa irya nino mu mihanda. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe rero ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone maze fyonda ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, abayobozi ba M23 ndetse n'ihuriro AFC bishongoye cyane ku butegetsi bwa Kongo. Bwana Bertrand Bisimwa, Bwana Colonel Nanga ndetse na Bwana Dario Kimburungu ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 bagaragaye mu mujyi wa Goma barimo gutembera ndetse bagaragaye barimo guseka cyane ubutegetsi bwa Kongo bwari bumaze gushyiraho miliyoni 5 z'amadolari y'amanyamerika ku muntu wese uzatanga amakuru yatuma ubutegetsi bwa Kongo bufata bano bagabo. Bwana Bertrand Bisimwa ndetse na Colonel Nanga bagaragaye mu mihanda yo mu mujyi wa Goma barimo kwisekera cyane. Barimo kubiteramo urwenya barimo kuganira. Bwana Bertrand Bisimwa arimo kuvuga ati ngewe bankiriyeho miliyoni 5. Bwana Colonel Nanga nawe ati nanjye bankiriyeho miliyoni 5. Maze Colonel Nanga arahindukira abaza Bwana Dario Kimburungu ati harya wowe bagushyiriyeho miliyoni zingahe? Nawe aramusubiza ati ngewe bankiriyeho miliyoni 4. Maze bakubita agatwenge baraseka bati miliyoni 4 miliyoni 5 ati ko ari amafaranga menshi cyane, atubanza koko bashaka kuduta muri yombi. Maze baraseka cyane nk'ikimenyetso cyo kunebagura cyane ubutegetsi bwa Kongo. Nyuma yaho Bwana Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa ndetse na Dario Kimburungu bagaragaye mu mujyi wa Goma barimo kwishongora cyane ku butegetsi bwa Kongo. Ntago byarangiriye aho, bahise bajya ku rubuga rwa X. AFC itangaza amagambo akomeye cyane igira iti twese turi mu mujyi wa Goma, abandi bari mu mujyi wa Bukavu, ngaho nimuze mudufate. Ibingibi rero ni amagambo akomeye yo kwishongora kuri Minisitiri Bwana Mutamba watangaje yuko ashyizeho miliyoni 5 z'amadolari y'amanyamerika ku muntu wese uzatanga amakuru yatuma bano bagabo bacakirwa. Nyuma yaho bano bagabo bagaragaye mu mujyi wa Goma barimo gutembera. Ubungubu ibintu byakomeye cyane irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Buri muturage wese arimo gufata iyi video yerekana Bwana Nanga, yerekana Bertrand Bisimwa ndetse na Dario Kimburungu, maze akayirungikira Minisitiri w'Ubutabera muri Kongo. Barimo kohereza iyi video bayoherereje Bwana Mutamba. Barimo kuvuga bati ngaba babagabo murimo guhiga twababonye, ngaba rwose babagabo murimo gushakisha, ngewe nababonye bari hano mu mujyi wa Goma, ngaho nimunyoherereze miliyoni 5 zanjye z'amadolari y'amanyamerika. Babagabo mwari murimo guhiga dore ngaba ndababeretse barimo gutembera mu mujyi wa Goma muri iki gitondo ndetse na nimugoroba bari mu mujyi wa Goma. Nimubanguke mubafate kandi munzanire miliyoni 5 zanjye z'amadolari. Amatangazo yasohowe na Bwana Mutamba, Minisitiri w'Ubutabera, abaturage barimo kuyafata nkaho ari byenda gusetsa. Barimo kuvuga yuko ubutegetsi bwa Kongo n'ubundi busanzwe buzi neza aho bano bagabo baherereye.
niyo mpamvu byahindutse nka komedi ku mbuga ngurukanabumenyi, aho buri muturage wese arimo kohereza videwo avuga yuko yabonye bwana Corneille Nangaa ndetse na Bertrand Bisimwa barimo kwitemberera rwose mu mujyi wa Goma, kandi ubutegetsi bwa Kongo nabwo burabizi, ariko ubutegetsi bwa Kongo nta bushobozi bufite bwo gucakira bano bagabo, keretse niba koko bashobora gukora operasiyo ya gikomando nk'imwe yakozwe n'ingabo za Isirayeli mu gihugu cya Uganda. Ariko biragoranye cyane ko abakomando ba FARDC baza gucakira izi nyeshyamba za General Makenga, ngo byagorana cyane rwose. Ndetse bwana Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa bakomeje kwishongora cyane ku gisirikare cya Kongo cyashyizeho amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika ku muntu wese uzatanga amakuru yo kubacakira. Bo ubwabo bitangiye amakuru kandi bavuga yuko bari muri Goma, ndetse ko Kongo nibibakeneye rwose yabasanga muri Goma ikabafata. Ni ibintu birimo gutesha agaciro impapuro zashyizweho na bwana Mutamba zo kubata muri yombi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko inyeshyamba za FCR zamaze kwihuza n'abarwanyi ba M23. Ndasubiramwo, inyeshyamba za FCR zikorera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zamaze gusohora itangazo rikomeye zivuga yuko zigiye gufatanya na M23 kuva kuri rigenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Inyeshyamba za FCR zavuze ko zigiye ku ruhande rwa M23. Ni mu itangazo rikomeye cyane basomeye mu ruhame. Abarwanyi benshi cyane ba FCR kandi bafite intwaro bagaragaye mu gace kamwe ko muri Kivu y'Amajyepfo barimo gusoma itangazo ryabo. Bagaragaye bavuga yuko bihuje na M23. Batondaguye ingingo nyinshi cyane barimo gushingiraho bavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwananiwe kubungabunga umutekano mu buseruko bwa Kongo. Ubwicanyi burimo kwibasira abantu mu bice bya Ituri ndetse na Rubero. Ubutegetsi bwa Kongo ngo burimo gukorana na FDLR. Ibi byose rero ngo ni ibintu badashobora kwihanganira, bakaba bahisemo gukorana na M23 ngo barwanye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Izi nyeshyamba za FCR Front Commun de la Resistance zirazwi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akavuga yuko ari abarwanyi babarirwa mu bihumbi 2 baba biyunze kuri General Makenga. Ngo ni ibintu rero birimo guca intege cyane igisirikare cya Kongo n'abazarendo. Amakuru yandi kandi akavuga yuko hari bamwe mu bamayimayi nabo bamaze kurambirwa iyi mirwano, bavuga yuko bashobora kwiyunga kuri M23 maze bakarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kuba inyeshyamba za FCR zagiye muri M23 ni inkuru mbi cyane kuri bwana Bitakwira wari ushinzwe abazarendo muri Kivu y'Amajyepfo. Bwana Justin Bitakwira ni umugabo uzwi cyane muri Kivu y'Amajyepfo, azwiho kugira imvugo z'urwango. Muri iyi minsi yari arimo guhamagarira abazarendo gukora ubwicanyi, ndetse akavuga yuko abanyamurenge bagomba kwicwa. Bwana Justin Bitakwira yagiye atangaza amagambo menshi cyane y'urwango ku bantu bo mu bwoko bw'Abatutsi. Justin Bitakwira rero niwe ajejwe mobilizasiyo y'abazarendo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akavuga yuko yarakaye cyane nyuma yo kumva amakuru yuko izi nyeshyamba za FCR zagiye ku ruhande rw'abarwanyi ba General Makenga. Hari n'amakuru avuga yuko abanyapolitike bakomeye muri Kongo baba barimo guhindura uruhande. Hari amakuru yizewe avuga yuko hari abantu bagera kuri 6 barimo abadepite ndetse n'ababaye abaministre muri Kongo bamaze rwose kwiyunga kuri M23. Iyi nkuru turacyayitohoza. Amakuru yacu aratubwira yuko muri iki cyumweru M23 ishobora kuzatangaza aba bantu kandi bakiyerekana ku mugaragaro mu mujyi wa Goma. Ni ibintu rero bikomeje kwerekana yuko izi nyeshyamba zirimo kunguka amaboko. Amazina ya bano bantu turacyayatohoza, tuzayabagezaho mu makuru yacu ari imbere. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, abarundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi.
ndababwiza ukuri abarundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare barenga 430 b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano. Ni mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo y'igisagara cya Uvira, aho M23 yigaruriye aka gace. Abarundi benshi bapfuye, hari za kajorite nyinshi. Amakuru aremeza yuko abandi barundi benshi bahungiye mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru aremeza yuko ibiziga by'abarundi byandagaye irya nino mu ibarabara hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse abaturage baravuga yuko Croix Rouge ikwiye gutanga umusada wo kuvanaho bino biziga by'abarundi. Ibiziga by'abarundi ndetse n'inkoho zabo zimwe na zimwe birimo kugaragara rwagati mu gice cya Uvira. Amakuru atugeraho rero akemeza yuko abarundi benshi babonye urugamba rukomeye maze bagahungira muri Tanganyika. Kugeza ubu turiko turavugana rero abarwanyi ba M23 nibo barimo kugenzura Uvira. Imipaka ihuza Kongo n'u Burundi irimo kugenzurwa n'inyeshyamba za General Makenga. Nyuma y'aho ubutegetsi bw'u Burundi bubonye ko ibintu bikomeye ndetse ko M23 yegukanye intsinzi muri kariya gace, General Evariste Ndayishimiye ubwoba bwamutashye. General Neva arimo kudagadwa mu buryo bukomeye. Amakuru yizewe aremeza yuko General Neva arimo gusaba ibiganiro n'inyeshyamba za M23. General Neva ngo arashaka kuganira na zino nyeshyamba kugira ngo bumvikane ingene bagiye guturana kandi badaterana. Ni ibintu rero byatunguye cyane benshi mu baturage b'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko intumwa za General Neva zamaze kugera mu mujyi wa Goma kandi zirimo kuganira na M23.